ترکیه دبیجه که بر پرسکی بلند یه پککه به ناو ممد گربز که ناوی کود روجهات قرق و چام بویه و خلکی باکور کردستانی بویه ترکیه و ادعا دکه هر وها د ناو هسته ده بر پرسکی هریما راتی بویه کوبانی جد ناو دایه دبیجه بر پرسکی بلندی یه پگه بویه لروجوای کردستانیش علی درونه که ترکیه و لعین ایسا جیان خوش دست دایه لگوری که مدیا یا ترک دبیجه چهار شروان یه پگیجی لقلبي بونا وانجي جيانا خوا جدستانه استخبارات تركي متجي دوان اوبراسيونا دا جه قرتيه اليكاريا هيزين تركيا كريا حطانها هسده او نوتشا كو تركان بلاف كرنا پشتراس نكريا سروك تركيا رجب طيب اردوغان پرچبونا سوريا يعني پرچبونا سوريا دترسا و دبيجا مترسی های دبیجه چه دبیجه اگر اسد سروکی سوریه هاتبا سمرقند د لوتکای شنغهای دا دبیجه منج اسد را گوتبا کو های تجیه با دو سببی کو سوریه ورا پرچه کرن هری داویجی لسر زمان سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان هاتبو ادعا کرن بردف که سروکوماریا ترکی برپرسه که سروکوماریا ترکی گوتبو اردوغان دخواست کو سروکی سوریه اسد چوبا سمرقند جبو کجیرا گوتبا کو بنیره تو سببی سوری پرچپو ده برنامه چاوه سیام یا رادیو روداوه دا سیامند حاجو سروک شپیل آزادی کردستانی و دکتر محمود عباس شیروکار سیاسی سروان داخویانین رجب طیب اردوغان آخفین افدی من ادینه دور جارک دن لشامه یانجی لانقره دوباره ببا هری داویج سرزبانه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هاتیه و گوستن گوید جوینه که پارتیا خود گوتیا خزگاه سروک سوریه بشار الاسد للوتکه سمرقند بشدار بوبا دا کومنجر بگوتا کوبسده ماوی سوریه لبر پارچه بونه درباره ئاماژەکردنا سەرۆکێ ترکیە بە پارچەبوونا سووریێ سیامەند حاجۆ سەرۆکێ شەپێلە ئازادی یا کوردستانی ji کاری ناوبەرە تورکیا و رووسیا داهاتەگوت تەبلیغ و بریارە ئەومە متحیدە بەرڤەلهەفکردنا ئەسەد یەکجێ ئەس خۆ بەهۆر ناکەم دانوستانی ئەمزانان دەستهاتن هەبوو پێکاکە نیزام و حکوومەتە ئیرانی دۆختی خۆدا ساڵە 2011 دوێ لەو هاتێدا بریار هاتەستاندن هەرێمی تەسلیمی پێکاکە بکرد بەشار ئەسەد خۆت دەهەف پەیوینەکە خۆ دەگوتیە بەهۆریان دەوختە ئەردۆگان دوێژێ سووری بەرپارچەبوونەیە و دوێژێ وەکە مەسئولیەت یا بەشار ئەسەدە قەزداوی ئەو لەف هاتنە دەست پێکە شۆڕەشێ پێکاکە حکوومەتە ئیرانی و سووریرە دکتر محمود عباس شیروکار سیاسی جهمان برنامه رادیو روداوی را گوت درباره اگر پارچه‌کردنا سوریه دوی سروک ترکیه جهر کسی بهتر گازنان شخوبکه پیشروج دجدمون بچه ام دبیزین ایرو هرما ادلبی و یا عفرینیا گود من دسته ترکی ده او جدبونا سرکت ده ام دبیزین انه او پارچه اولا پری ترکی پیکتینن اکونومیکا ترکی به هاتیه گریدان كهرباء تركي تيجي ده سردستارية تركيا إيرو أو سردستي وينا وتوقع طبعا باركي يعني يكي قلنا بريارة تركي ربمشي يعني حسب إنه سيستما يعني أوبوزيسيون تمامي دارت كذي دمك هكا جدبونك شيء به جرك خرخ بكي جرك لخو ميزين الخو أو أوبوزيسيون أقول دين دستي بيدي جرك وينا شرمزة بكي ون أو جدبونك كذي لگور زانیارین کتورا مدیایی یا روداویج هن چافکانین آگهدار لشامه بدست خستنه ده چند سردان خودش بو پایتخت سوریه هاکان فیدان سروک استخبارات ترکیه جبلی علی مملوک سروک استخبارات سوریه لگل چند برپرسین سوری ین آستبلند جویایا همان چافکانیان روداوی را اشکره کرنه کد هفدیتنان ده پیشکتنین بربچاف چیبونه گوریل پیش هفدیتنین سیاسی و دیپلوماسی دناوبرا برپرسین هر دو ولاتان ده خوش دکن.